kuswali rahawe jafa warende hado shahula shahenyu hailo kaburini ho. Kuswali rahawe jafa warende hado shahula shahe adhabu ilo kaburini ho. Shababi kao hakana mahamango meraruna mfukare. Mwenyezi Mungu hamba mrumshe ikao bismillahi masha Allah. Mwenyezi Mungu hamruzukia wanaziwana. Hakaya hule na Mwenyezi Mungu. Je uswali shadeka hajiundukana katina shuwa ili atio jihadu ambilo ukana wola yeka swali. Je shababi ola kavati ndongo za maasu ya tukauzifanya. Na zila zonti pia dele bea bia kaya daenilo. Je shababi ola kaja kaula wa usiu na hamu na huzuni. Kaja kaujua mwelewano wa mwana na mbaba waufana na hindini. Kaja kahuishiliana daini mrumshahahe haina usiku tambu na mashaka. Je shababi ola ye mwana mhuwa hahe je upara Marwan hakana mahamfukare. Marwan makati menji hakawa na mze wahe yefanya ndongo za maaswi. Marwan habahati njema harenge yemale zineze tabia za mzazahe shati mbabahahe. Mzazahe hashindi hamtia shioni na umwengelelea na humsome sayedini. Mengoni mausiku Marwan hajihundu hoda honi hula ndai na mze wahe wakati wa maharibi. Mze wahe hakatibala ngutongo ufikiri maaswi hindi ni ajoka uyafanya usiku wa leo. Ndongo hindi ni ajoka uzifanya usiku wa leo ya johe za Mwenyezi Mungu usiu. Marwan tihale hanjia bala hende hambia mze wahe ukana zabari hindi ni utuswali bombaba. Ye jalla jalal guhuono bombaba hukana kutuswali. Mbaba havibre. Mbaba guono mastajabu norondo kabisa. Mbaba ye mirongo zimilia Marwanila yimtortuire ye roho ya hange vibre o namna ya ajabu. Marwan boya furiza zila handisolila norondo kabisa. Mbaba hahevahe handisolila wanzo ya kurubia ola Marwan hamtawa hende hanjia kumshanani hende hatawaza ukabala mzaze hasa hamsomise namna ya utawaza. Karejeiva la mbaba hengwanzo ya mtengele hamwambia ukana himarangu bombaba. Hende hanjia hula hende harengo msohafu hende hakanti hova hanu mbaba hahe yakan. Habuwa wa msohafu haruma surat Maryam haruma ye aya mtume Ibrahim yaka urongoza mbaba hahe. Watina ukana hanza dobu ankade hatobuwa direct haruma ye surail haruma le kifulla. Ya abati bomba inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman. Ngamureleyo bombaba utijohu fano ukafiri uo hujohundana ne adhabu ya he jalla jalal fatakuna li shaitani walia. Hujokaya wadzimandawe na shaitani maudunti ya kiyama bombaba. Kuswali rahawe jafa warende hado shahula shahe adhabu ilo kaburini ho. Babangu jokana haina mrutu swali uonge na swifa ya kiukafiri. Wakatila mbaba hazidi ulila rahani namna ya kaulila. Marwan vahe handisolila namna ya ajabu. Mbaba ola ngujihisi ukana hakika Mwenyezi Mungu hakaya harma upotefu. Je aya ila imjia hoifubanihu ulange tongo humtortuire. Hajihunu mwedo mshana niende yatawaza ya buwa zemenje ngwanzo ya swali. Na ibala Marwani vahe ngutongo humdunga ngao kangao. Hende hamzembo kana bomba na redo homsiri nendera swali. Wadunga na uvala wende mbaba nge mhara. Wanjia homsiri nibala tujuru mbaba katushinda uziesha ililo. Haishie ye imamu ngusomo aya ikao. Yembaba ola hakahama vala halakal mauti hasa muhimilia. Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Wa usiku wanafiki wandrahumeno wanafiki wanruashe wa jourongo wa wambio wanru amini Mwenyezi Mungu haukweli ukana. Na mrangalie mbabi ile nuru ya hanyu itori wanishi mbabi horendao. Ululo wakati wanru wajoka ukai harume suratul mustaqim. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Wala wanru amini Mwenyezi Mungu haukweli ngwajo wajibu ukana hawateza shiheri. Ngena mrejee hodi ngoni mwatu beze nuri izo ngazo juhumparisani zimonishie ni homanzo mwende. Ikawasa wanjia harume pieji. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kawa jousisi wa upando ujouse pare baina huwandu amini Mwenyezi Mungu haukweli no wanafiki wala. Batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab.
upande wa huwa nru amini Mwenyezi Mungu haukweli waliyongwa wajouka ya rahma ndono kabisa na upande wa huwa nafiki waliyonga wajouka ya adhabu nziro ndono kabisa. Inude aya ikao yembabao la hahisi ukana ngeme ngoni mwandu akauvumbula harume aya inu wakatilo la mbabao la ntujua ni msufie nije enamna ya kauzidisha shaililo. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى wala wanafiki wala wajurumiza wala wandu amini Mwenyezi Mungu hukana yekarjaka ya wazima sinanyi yekarjaka ya wazima sinanyi mwa Misirini yekarjaka ya wazima sinanyi raka ufunga zetumu yekarjaka ya wazima sinanyi raka uheji yekarjaka wazima sinanyi harume mikonsi ya khairi wala wandu amini Mwenyezi Mungu hukweli ngwaju wajibukana asha ye dhahiri mkaya wazima nda sinanyi mkauswali shamkauswali limje mdoba ukana nyuswali mkaenda muheji jeke abo mtimize zaada nemila mkaenda muheji mje mdo paro alhaji fulani ya dhahiri mkaya wazima sinanyi ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله shamangamiza ze nafsa mmoza hanyu huna fiki mwakanu uone makosa mwakaya juma uzirenda mkaudo ribiria hodingoni na uritimbia gali na urizinga manya sibahi mkaudo kana shaka ya ukana mwahifa kamna ubaithilwa mbakisha haruma ya tama ya uhadaziyo hata ya mauti mjiliani وغركم بالله الغرور na shetani haka ya juma humsubiani hata mrantize amri za Mwenyezi Mungu. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا usiku wa leo kabati mzima danyi wanafiki ujo ukubaliwa badala ya hiri jo mvukisha nele baya la hejalla jalal sibahi nanu wa kufuru mkona mtume مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير wa mwisho wa hanyu nyoti pia domro wa jahannama zode zalingana na nyeli kaida hola hanyu na uodo mwisho mweye mareje ya hanyu nyoti pia silisi zamro yembaba ola hazidi ulila namna ya ajabu hageshela ukana yohendo msirini hende haswali ilia tujahabila ukana bala ye kaswali ye ayahila hakika Mwenyezi Mungu mbaba hahisi kaola ndaide ya kauvumbula bala Marwan hato wa mshuara bala ngutongo ubangua mbaba haheye matozi watimizie swala bala wakansi kwa msirini hula mbaba ola katushinda uzia sheililo hakika Mwenyezi Mungu ntushinda na mswifiani enamne mbaba ola yakaya Marwan hamkaza umhono boifubaji hamabiyokana bomba wewe ngawe haruma amani haukana ngawe haruma ledaho la hejalla jalal Marwan hajusa mbaba hamba ukana na rejiho dahoni wenda honziani wendao mbabange hamaola mnama na mtitia zolo usukila roho ya haingio furahani ndono kabisa wasilo dahoni hula wanjia parse mrumshaino wana wala wakatibala wansi pia haina mru hajihundu ngutongo ulila ngutongo uroha matozi wasawadaza Marwan nge furahani ndono kabisa nge hamabala hatamaniwa ye mafuria paya mbeni Marwan nge furahani namne anjabo mabiyokana boma wa usiku wa leo mbabari laho msirini renderi swali jama yemdazole zabakisha bala do utoheuha hefuraha yakani haukana Mwenyezi Mungu hamkubalia zeduwa zaha yemdazole nge hamabala Marwan hambailia ye mafuria paya hamahame haja hamnika yembaba ola hambie mrumsha ukana umrumshaha je wewe de wambia Marwani ukana yende yabuye Qur'an ya Mwenyezi Mungu haruma surati Maryam umale kifu mtume Ibrahim yakaurongoza mzee wa haya akamwambia ukana ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya yemrumsha ola hamla bi amini kadondarukana wallahi 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 watindami yembaba ola hati hadisi hamwambia zile za mjihiria baina yahe na Marwan yemzaze ola havibre heli harenge mwanahe Marwan ngutongo humbusu ledaha ne mindo yemzaze ola hambie mrumahe alhamdulillahi rabbil alamin Marwan inude taji ya hatu Marwan weide mwana wa ukana mrejire meifuba yembaba ola hashukuria Marwan hende hamrege hambahara hayenshi hodahoni hula hafuraha na raha handiswanzana dene mrumshahahe Marwan harende haukana olade raisi mtukufu modahoni hula haina mru hazidi ukishi
shimwe yemnai mwana wa mahamfukareola yembabaola hashukuria yemrumshahe namna ya ajabu haukana baada he taufiki ya Mwenyezi Mungu na zilade za juhudi za hemza zeola buyakana hakaufana ufuha haunika ye mwanaha he malezi ya Kiislamu hemza zeola bahetana kajahisa tomasa haka juma ujuha yoswali na uambele mrumaha Mwenyezi Mungu ya mokowe leda hola lienshi hafura hana raha zinu de zili waza haina mru mwenye ulola mrumsheikao jeuri ya Mwenyezi Mungu na zinu de zili waza haina mru mwenye unika mwana malezi ya Kiislamu alafu wewe ye mwanaha ho hasa hatimize mahakumei hongwendo katujua utawaza ufana na hindini katujua huenda msirini ufana na hindini wewe husahu paramaizi ngawe na siziemu na BPS na baki masteri na doktora kutujua usomeye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu jo uhasibu haukana wa paramaizi ngawe na zenchida za ukana usomeye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu usakutuzifanya wahuzaya watu kauhafili hana watu enda wahutashioni wahangale wasome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu vahengu jo uhasibu babangwe ni kiyama raili husahu paramaiza wabahanga wevamana he nafsa mweha hobo mwanama utina udhuri ya ukana ansina ushinda yode Qur'ani ya Mwenyezi Mungu he namna washinda wafanya wasoma Kifaransa wasoma Shingereza wallahi yode namna wajoshinda ujitolebo mwanama haubu mwanamshohangu wende watahemru hawande shioni wende wasome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hama shikiti fungo tongo wana ukana haria waba hasanga wemrungu hazi kusahu biri husomo kuswali rahawe jafari kidunia warende hado shahula shahenyu hailo kaburi niho warende hado shahula shahe adhabu ilo kaburi niho kiswa ya haina mwenza akili